Obugebengu ngamyeka kudala. Nafika emzini wami mina naphenqula impahla ngela nabhekisa phezulu nafika emzini wami mina naphenqula impahla ngela nabhekisa phezulu nina leqoshe ngemfantswalo yelo nina leqoshe ngemfantswalo yelo nina lesenzi igora uPhathizwe nina lesenzi igora uPhathizwe ngazile ngathini mangathabathi ekeya ngiqonde emsini wenu nami ngiqothe imbokodo hawu nesisekelo oh yeah ngazile ngathini mangathabathi ekeya ngiqonde emsini wenu nami ngiqothe imbokodo hawu nesisekelo oh yeah kanti yini nifuna lene kanti yini nifuna lene obugebengu ngabuyeka kudala. Ziyakhala iginqima futhi njengoba nizwa nje nani uthuthashi lo mapethu intombi zasendaba ke zimncishela mbadla indoda engachami phansi echama emntwini nasekomeni ezikhathi nabavuthu uPhathizwe lo mfo kaNtuli emelimoti le la ngiqhamuka khona kodwa njengamanje ngilapha empangeni ngokuhlala naziyakhala iginqima futhi iyona ngoma lena bafuthu ethandwa kakhulu ezweni sengiyikhiphile emva kwayo ziningi kodwa abantu bathanda le ngoma. So bafethu ngithanga nginenzele le video ke for ukuthi nginikhombise nje bafethu nami ukuthi nginothando nami uyabona ngoba ngiyabona ukuthi niyayithanda le ngoma so ngibese ngithi ake ngiqophe lo mbukiso. So bafethu ziningi izinto esazozenza nje ezweni bengipheke album nje yawo futhi lo nyaka phekwa lama single bengilokho ngiwakhipha nje unyaka wonke ngoba uqalile bafethu ngicela nilindele album ngicela ukuthi inhlelo nizolokho enithola nje njalo injalo indaba ngiyabonga bafowethu.